Darun Nagar kan thleng theia hei GS Road pheuh nia henglai pheuh zawng hi bazar poimo mall le engengemaw omna ni tin Guwahati hi tun kum som chung khanin kom lo chung aniang chu a thang phiau le ngala flyover te thatak takan neya tin shopping complex mall thatak tak te siam thar boka chuan Darun Nagar tang hianin so ta ngani kha heng hap te hi abangai ombe mall ania kan kalbe na sa thin biau mai hey hi flyover helai flyover hi GMC nuaya tanga kal chuan GMC po kal thia tin helai flyover atang po yan GMC akal te ani hi helai peng atang hian chuan so ta kal pe nal son Guwahati Medical College hei hi man laia floor mill ania 1968 velan din khania when ni thleng hian ala dinga ti chuan kan soi so hum emporium ania khilaya floor mill ka soi kha class 6 class 5 kan ni lain excursion in Guwahati kan kala chung lai chuanin building pui le building lian pol ani chung hun chu 79-80s chau ni lo 70s chau vel ani Guwahati Mizoram House chu hetlai hi ni गाड़ी से बोलो कि गाड़ी चला जाए Guwahati City Center Ganesh Guri lunga tileng lutuk kringot Ganesh Guri te hianin Ganesh Guri Bazaar hi so lama son ania nung lama sonin Ganesh Guri Bazaar ania market ti Atlantic Zelian Dispur last gate kan tling trip wa Dispur chu an assembly le MLA hostel te an assembly building om nate an secretariat om nate ani net fee house hela hian awma ti chuan khila khian 5-star hotel an sameka khi an pei har em mai ni enge ni an pei har na chan kha om nge an khi mi building var khi nia amun po hi adu thu sam na tuklo try mem hey helai SBI hi Dispur SBI nenglai po kan dor thin khania ngayom lunga leng khop mai tilam hi an secretariat Dispur secretariat ani chuan helai an secretariat ko da hian flyover an lo siam thara tu na kan tlan na hi ania flyover an lo siam thara hemi flyover atang hianin so ta last gate lama flyover hi an phei tir nin ka hria boka hei helai hi last gate lama an phei tira khadatang khanin beltola downtown hospital ani hi downtown hospital da yan Pantaloon oma hai Pantaloon Guwahati Pantaloon masaberonia ben kalve na saviau thin ani
thak deuh reuh chuan Guwahati a an siam tha le deuh chu footpath railing hi tha deuh thar hin siama khopui a chei em mai a chu kan rama po hian khoilai po rem mo rem lo lai hi chuan in footpath tha tak om sela railing tha taka enkol chei khua chei em mai ni Sikkim te Darjeeling le heng Tlangram Vairam kan tia an hill station te kalila chu tiang chun siam vek maya adang lambi ge me țangkai alang țangkai em mai ni bi kana chu bang chuan namdang ina an țangkai pui ang chi chu kan ti ve zel hi kan theiang chin china chuan a tha footpath siam that te footpath railing siam te chu sum tamangai lo thil harani lo mina khua le ram le nam mangai chuanin thil olai takani kha kan mel moina kan state ti țangkai tu kha ani mai ani tourist te an kala tourism an kal hian a khua anan muwa alang sar le an kalna ke an kalna footpath te khang zong kha a that chuanin mi impress a engeni min a khua țangkai a tha anen kol tha an ti mai ani heta hian 6 mile flyover kan lon me kan hi ngayom khop mai hei dal bat sabji Indian flag hei kawng tuani na sir tua ka an lo cheya puan sei om le mai hei Punjabi kawng ani asalam so Punjabi lam kawng a kalsonin army and base area om na lam khani chuan GS road an tlan ngar so lai lo ka chuan khana para kan thleng pe anga khana para tang chuanin Meghalaya le Assam in ri na kha lo in tranta lo in trandon ani Guwahati tangin Barnihat kan thleng to a kan tlan me ka Barnihat chuan inglai Barnihat area hi helam hi Assam area ania Assam area lama hian brick kiln industry hi tam em maya so talor sang pui so brick kiln industry ania tiang hi tam em maya an brick siam na mun ania mi wang hian in Barnihat hi pollution ana sa em maya bo rocky a po chei choi reng mai ni chung lam len mai lam thlengin poni sela tuna hian Barnihat kan tlan me ka Barnihat atanga station lian le deuh chu nongpo ania Shillong le Guwahati in car halfway ania nongpo hian kan chol ha damanga kan in refresh anga thing pui te jado te kuai the one and only kuai te kan hi nge donin alang tlangram awan moi tran takem Guwahati tanga Shillong kan pan chu hei nong Portland main ala han kan chola tun lai chu taxi ho hi hemi han an chol bi kher zela highway dhaba 2 ti hi cholna na the me maya helam aveilam thi chole bhature puri kan tiang chi kha oma some ding lama son kha si dishania amun hi paham rio ania kha si dis te po ei tur tui em mai ni area hi zauding dinga parking area motor tam tak alinga ni ti chuanin hi lai nong po an thil zor ang thin kha helai hian dor om trewa ei pakhat lar em mai chu achar pickle hi nia marcha pickle te bamboo shoot te tiang ho kha om veka ei so tui nai lu tukani dor pakhat ei helai pan an thil zor hi ai nang deu fura lomana kuwa kuai
The most special thing of Shillong, quay kakan lei don ani. Ai quay không? Kan no ne? Quay? Pheuh. Oh. Ai artali. Ai artali. Sama. An pickle te hi an tui nai je chu. En ro. Chili pickle, bamboo shoots, small fish pickle, king chili pickle na kane? Oh. Katno king chili pickle? Aspa. Katno piece? Pieces katno? Oh. Artali na? Pheuh. Pheuh. Rồi, xong rồi. Rồi. Oh. YouTube channel na kane to la so forgetting. Hey. Rồi hi anh đang thêm à. Nếp nói chỉ xong anh zora vì này view này. Cái này là drama chú bạn cho anh giả độ. Thì vất cái đồ này. Shillong khen này cho nên nông bỏ thế hen. Giả độ thế hiện ấy là ril rồi kim em mấy này. Thế làm hi hey restaurant nó thαλ tục. Thế tại hiện chole bhature puri ang chi zong han zora. So hil tam pakan zor. Mà sẽ cái hiện in puri cái donem nghe nè jado cái khá là dis này when hand jado ấy là vin puri cái chắc phim Shillong puri Meghalaya puri thì thiếu tuy tắc anh ấy special version phim mà Shillong ai hiện jado thế chú nãy kia anh lấy đón sao à ni đang ai thì mấy ang hello restaurant thiếu tí chặt đàn chú hay anh hand wash lâu anh rồi thế mi an restaurant po na hian akota hianin ti hian hand wash an da ni hi hei so hand wash tlar du mai akota hian tui tam em mai nen sabon te kan muti rang cheu hei hand wash pakhat hei sabon om thop hei țangkai ani hei hand wash so sabon hey cái tiếng nha hey lát phê bút mà hey so lại so in refresh tổ pa anh ấy hey là phải refresh tổ khóc mày hey bên trong về tin puri ấy cha cầm tắc z hand wash outside Indian and Chinese dish. Ama Indian kan ayang tuna. Puri kan ayang puri. अरे कोई नहीं है क्या? अरे सुनो छोले भटूरे दो और चाय बढ़िया चाय दे दो हाँ छोले भटूरे है यहाँ Meghalaya छोले भटूरे ही तुई बिके मैं मैंने पूरी गंती हमसे खा मिज़ो ही चल पूरी गंती मैं hi puri ini chu chola bhature hi achar hi chole suji atopai tan ron tin yang suji sweet tui don manga hi hol ke potang hol the pila adai de wanga hol the blawi chona sarai be ti hian hi lian thadun sia tui don manga tui nâu đây ăn tui bọ thiang lim khóc bóng
a sirama hi chuanin ei le in te anin chung anin le ve zong zong te hi thiang lim me thiang lim na hi an vong tha no ti za chuan a vong tha pol tak te pon nin ka sia a pathian thu em le nga la ni chai le lia thank you chai ke in chak bo hi tui don mange puri phatang let's start puri cái dấu to war lia mà tùy bia và mà sẽ soi sel cái này ăn chó lại hi min za in nem đều lắc in siam sela thì anh nom đều vắng những quý tùy cây in lệ cây mà hay bắt tùy à Không đón cigarette. I got flag way. Spow. Chung fruit. Chung fruit. Guwahati, Shillong special, very special one. Guwahati, kan eita we don't look special top. Shillong Multi Point, nia, Guwahati trangin da tuna han Shillong da ni le misom ni ania kan theng har lawa ma se when he school no pang half day holiday an tia chu bang chuan half day an bana wangin chun pachang traffic turu em lai lo nia traffic a kan ding rei bia dar kar khat chu tling lo de wang helam hi traffic jam lo mbak lo ni hi dan kheti street pioneer Bowery and building ania so Woodland Hospital ania kiki chuan tan kheti hi foot over bridge Shillong chu khua dur khui ma tlai la ma chuan ro su nge mel in ka thlen ma po hen a bohuk mai the ni salam so lam kra ko ne a lam hi fire brigade ania happy valley lam kal kong ne block chun zamang helam hi fire brigade kan ti kha tila hi Manipur ho bus stand lam ni tun ma khan ni thin tu na chuan ISBT Megalai na san panan nei to bangin khuta maulai thanga ani la mauyang bula ani tilai hi interstate bus station capital te network te jagana te ania solai peng so Saint Peter school ania chuan changlam pang hi Assam House omna nia area nei tra wa saw em mai em nia and baman mom VIP tik taga khoi straight apo hian notice a hian duang takin khopui chung a hian atlan buk thei lo ani ber to mai
traffic jam hi tihian om vek vek mai ni state tin a hian om vek traffic management a tha le thalo ti lampang ani lo area le kalkong hian in azo lo ani ni tin motor thar tam tak om zel boka state danga tangin ron lut boka motor hlui ron lut boka chubang chuan motor tam em awang ani ber mai na tipo Kolkata tangin kanin voin ni han theng tre to ni nga le lam via wa ka ha ve det athui ve via wa kilometer sang khat le zanga vel bor chu ne hi Saint Man school an ne ni po anon bang ni half day and enjoy ni Saint Edmund Street pioneer Saint Edmund area hi lam khan ta Saint Edmund School and College area hi lam hi ne agriculture office tun ma mi kha mi building hi ne hi building thar in saut mai agriculture department thoin an lo ka ring Joining Saint Edmund's College so lai sonia gate entrance ka helam fire brigade atang Saint Edmund's College here 1983-84 velhan kan local ve to ni kan college lui kan ti ve the exam to ni kan fa te point helai college atang hian Anzawa 11-12 Anzawa Omti kan pheuh pazogin Bcom Anzawa hi main entrance fire brigade lamata entrance ani kan milai kimin 11-12 le BS anong 11-12 Anzawa chuan kain son du te sein an thanisa BSc azawa chutiang chukan ni chuan song so pantaloon zania hey lai kan petrol pump Pier Brigade pioneer he va film ko lo ve pa chu Fire Brigade Junction te po hey tun ma min an te choi nang lova kilometer ron chu kan Fire Brigade Junction ron thin kan so lam so lai tum kha le 7 day school Guwahati ba ta? kalma te ne Nako de. Na matu saya. Matu sa Jili shop chau ani he Jili shop dan dia tun ma son DL Taylor sama rai to Jili shop typical Assam type house of Shillong. And this is Nong Thmai. Nong Thmai. This is Nong Thmai. Satai.
typical khasi jadok stall lamlo ne mo nong thumai junction ania lam hi morning star te le IIM le tunba nehu campus na thin ania hi nong thumai junction hetlam hi pokse kalna la mania ma se one way hian ti to bangin kal phei to lawa ha ti kan chuanin nong thumai ania this is nong thumai it's developing gradually nong thumai bus stand ania no jado stall kin oh Yapi. typical Assam type house of Shillong tiang hi an nal lutuk an la tam si Shillong ai hian la tam lutuk army school bus ane